Gutigarite thikũ nini tu mihango ya gucokanĩria riboti cia arĩa mahutirio nĩ mĩrũrũngano ĩtirihwo nĩguo kwarĩra mũtaratara wa marĩhi kuma kũrĩ thirikari. Ũkinyĩrĩria wa mihango ĩno ni utetetio. Kitu ya kwanza, ofisi ni moja Nairobi. Kuna wale waliuliwa Mombasa, Kisumu, Kakamega. Unapatiwa mzazi ana hata fare ya kufika hapa Nairobi. Wangu ni missing. So ukipeleka makaratasi pale wanakuuliza uliripoti niko na OB na huna dokumenti ingine. Wanasema wanataka wale waliuliwa ama wale walishutiwa na huyo mwenye alimiss. Kenya National Human Rights Commission maliwapo, sisi tunataka mkutano venye tu mlisema tutakutana ndio tujue tunapeana nini, kwa sababu sasa wazazi wanahangaika wajui ni nini wanapeana. Kumana na mateta maya ikundi cia gutetera ihoto itongoretio ni Vocal Africa irahinyĩria ihinda rĩrĩa rĩigĩtwo rĩa gũkinyĩrĩria mĩhang'o ĩno rĩongererwo. Tulikuwa tumepanga mkutano hapo jana, familia nyingi zilikuwa ziweze kufika kupeana makaratasi, lakini kwa sababu moja ama nyingine ule mkutano ukaahirishwa. Na tunajua kwamba tarehe 3 ni wiki hii. Kwa hivyo tunataka muda uongezwe ili tuwape familia nafasi za kutosha kuweza kuwakilisha malalamiko yao. No maratetia kiria marauga ni gutonyererwo kwa wiyathi wa KNCHR ukinyĩrĩria-inĩ wa mĩhang'o ĩno. Tunataka kutuma ujumbe kule State House na pamoja na idara ya polisi waache kuingilia kazi ya tume ili hii tume iweze kutekeleza wajibu wake kama walivyopewa kwenye sheria na uamuzi wa koti. Tunataka hii tume ifanye kazi kwa uhuru. Marauga igeri-inĩ rĩa kũhanyũkia mĩhang'o ĩno thirikari ya gwĩkora ĩgĩthũkia maũndũ makĩria ma ũrĩa marĩ. Maybe they think June 25th when we get there and this process is not somehow sorted or has a clear way, there's a possibility of 2025 repeating itself in 2026. So that is why there is pressure on them to conclude, to say 60 days you must finish by April, by May, or before we get to June. But we're saying this process has to be done in a very clear manner. Kuringana nao mũbango ũyũ wa kũrĩha ũbatie kwamba kũrũmbũiya arĩa marĩ na ironda cia ica ikuhĩ ũcokete na thutha. Wale walioathirika hivi sasa maisha yao yanabadilika dakika hii tunayozungumzia. Kesi za awali za kule mbele tayari watu wamejaribu kujua ni vipi wataendeleza maisha yao. Lakini hizi familia ambazo ziko hapa, baadhi yao wamezungumza na nyinyi, wanaishi na huo uchungu katika dakika hii ya sasa. Ihinda rĩa thikũ 21 iria KNCHR yaheanĩte ciaya mahutirio kũneana riboti ciao rĩgathira tarĩki 3 mweri wa kana nĩguo kuma haha marike mĩhang'o-inĩ ya gũthũrima ũhoro ũyũ na gũtua neana nĩkĩ mabatie kwamũkĩra marĩhi-inĩ maya. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.